kia ora mara ko te tate. Ko te kapapa kōrero o tēnei roa, ko te whare miere, ana ka te whai ahu i etahi kōrero whenā rā i te hare ana atu o te John Key rā ki a Sri Lanka. Ana me tōna hoki hana mai. Ko tāku hoki e kōrero a heu mō te pūtahi pāoho me te ture hau mō te pauwhakaata Māori. Ana ko tēnā tētahi manu nui kia hauna iho neina ko tēnei tētahi hiko i tana tino pai a rawa atu nā reira kei te mihi hau ki a Peter Sharples kei te mihi hoki a heu. Ki te whare mea re, tonu, nā te mea, ko tēnei tētahi mea pai kia whakaro ai tātou mona ahuarana o te poari o te pauwhakaata Māori, kai tēnā taha te kawanatana, i tōku anōna i nā mūhio tōku toru nā tanata mai i te kawanatana kai i rune i te poari, tōku whānā tanata mai i te pūtahi pāoho. Nā reira kia nuku ai te pūtahi pāoho ki tētahi wāhi hou whai teihana, whai tōpito me ki i te rani mō te pahotana o te pawhakaata e hoa mai tino paro atu tēnā. Nā reira ko te mako piriti tēnei mihi atu i te wakarewirangi o rangitāne. Kua hau tā koutou anō nā mūkai kōrero tā koutou anō nā pono nā pahu i tēnei wā.